Apo, lugit, lugit. Atoy, tigyaman tayo. Kasta. Lugit ato ni lugit, kay luglugit launay. Amuyo kaparode, kasla nga kontento nga talaga ti aldaw ko no awan ti maaramid ko nga kalukwan. Napanunot ko manin tay lugit. Atay lugit ni lugit ti manok dita. Ita adu da dita mangbiro kak banta ko. Apang kupulagidan ni Busting. Kasano nga ti reaksyon na day jemoy. Subaybayan dak tama pantay pulagidan ti lugit ni Busting. Basta no anya ti artin ti imak ditoy. Ipula-pulagid ko kanya na ialamanok kanya na kitan tayo no kasano ti reaksyon na. No agunget mo lang. Panagbirok ti ko lugit dita ni. Tain ti kaman manukan. Buyain nyo Apaya unay nga man manok dagito nga naglalapsap dala unay yan ayak. Apo, dagitada nagiti manukan. Delikado katatakan nyak Busting. Apo, di dam tibaki. Anangay day ito itatarit toy. Apo, lugit, lugit. Natoy, tigaman tayo. Kasta. Lugit ato ni lugit kay luglugit launay. Po video kasi tayo pay kay. Apo day tala unay nga lugitan aya. Pasintabi kada gidi mangmangan day ta nga lugit. Lugit sakit day nga manok. Day to yoy. Ipalikod tay adin ti kwak. Musang kipit ko nga kasta tapos mapantay kini Busting. Inakon guys ini kwa Busting. Kitan tayo man ti reaction na. Apaya unay na. Guwapa ati motor mo boss ang karugay. Daritan guys. Nyopin mo di washing aman? Parang unag. Po, di ko sa talaga ako kumbang lupa talaga to. Ikaw wala talaga nangyari niya mo. Kinusang bay. Niya, mga bangbang lumon na Ano to? Ano to? Sapsaba. Ma! Sawate. Guwapong talaga. Gargaraw mo na. Nakagugwa. Ginalaman to Oh, niya to. Anya di kito yan. Sabi ko ka. Ano po nakagugwa? Nagmahit lang lang kita bis-bis-bis mo na Lugay. Lugay.